turusinane fiere munsi tuzogera Uvira muzareba isi yose zokoka kuza kureba kugira ngo yitegereze abantu gukora niki warabyumvise ndayishimiye yarabivuze simbizi ko bakurikiye muri speech yiwe yavuze ko yashakishije mu bapfurero n'ababembe n'abashi n'abandi bantabura abantu ariko ngaza kubabona mu Banyamurenga bagomba kuza kumufasha kugira ngo berekane kuko ingabo ziwe ntaco zeheze korino iriya barya abagabo wabonye bagiye mu Burundi ni nkuko kwiza isabune zabuze hano mu Minembwe nabo kugira ngo beze leta y'u Burundi bayimese bayihindura imwere berekana kuko ari amaraso y'Abanyamurenge bahe bamena ari ntaco gihe kiba ni dinayo no kugira ngo bahakane ibirimo bikorerwa Abanyamurenge ntabwo leta ya Kinshasa idutera no madrone itazi yuko iheyetera mu baturage irabizi ariko itegerezwa kuzana umugabo nkamanyota na basharire zabagaburi bari bagiye Bujumbura na bagakunzi bakaza guhakana yuko atari byo kandi bagakreatinga za narrative z'amafuti zitabaho ngo u Rwanda ruza kurasa hano gute ko turi ahangaha kuba bizi kari twebwe noneho ni twebwe duhe dufata imbunda tugasura twongera kuja kurasa zankaza badata na ba mama zijya twebwe turindiye umutekano iriya ni propagande izwi bamuyaya babivuga byavugwa na polisi uyu guverineri wa Sud Kivu ariko tuzi kuko nta kindi bahe bakora ni dinayo ya crime bahe bakora akamabwire accountability izabaho ibi byose nubwo bimeze gutya nta gihe bahe babikorerwa batazakurikiye aduyi arazamuka mwishi ko turestima hagati y'ibihumbi 3-4 kugeza kuri 5 byazamutse biturutse mu Burundi byambukira Buvira Kiriba bandi mu mazi bose destination no Kuzimurenge turagira ngo tubwire abantu tituzi ico abo bantu bose bashaka muri Minembwe ubu nyine twahoraga turwana n'abarundi tukarwana na FARDC na FDLR zari zisanzwe ubu nyine hajemo na formation y'abantu ba graduatinze cyangwa bapasinze abasirikari bagiye batoragurwa hirya no hino mu bihugu byose bya South Africa birimo za Zambia za Mozambique za Malawi za Angola za Zimbabwe biriya bihugu byose byo muri SADC bose baje bakora training mu Burundi yuko bashigikiwe na Kayumba Nyamwasa na Mwene Habyarimana bose basonesherejwe ihuzo muri intelligence dufite z'abarundi mambuka reka abasirikari b'abarundi bari muri bilateral bavuganye na Kisekedi kugira ngo baze kubafasha tubabwire ko nubwo abo ngabo baje sigo bwa mbere baza yuko na mbere Nyamusaraba na Tawimbi na Masunzu bigeze kandi kubayebereja mu ndondo bashaka kugira ngo bahagire bazariyeri barabizi gecha mudasira barabizi n'ukuntu bafashwe bamwe n'abandi barapfa n'ubu nyine nibyo barimo n'ubu bashorewe na Nyamusaraba niho ugenda bereka amayira niho usenya indondo none abagaciro cyane ndetse n'abadushigikira bakaduha subscribe bakora comment muri abagaciro cyane n'umwanya wo kubashimira hanyuma nkuko bisanzwe turi kumwe na Fande Rugabo benshi bamaze kumenya umugabo w'ishaka rinini cyane wasizibye aza kubabana n'ababyeyi ako kantu tuza tukareka n'ubu turacakazirikana niwe tugeze ngo tubane mu kiganiro tuza kubaza byinshi mwifuza kumenya ku bantu bari kure bashaka kumenya amakuru yo mu Minembwe uyu nuzi utanga amakuru nyayo naho ajya mugenda mubona kuri WhatsApp ajya twe tuyafata kibihuha ariko amakuru yo mu Minembwe muza muyashakira muri no mugabo hanyuma Fande mwiriwe gute mu buzima busanzwe bwawe ndetse n'akarere kaba kifashe gute Njyewe personnellement ndamahoro nta kibazo twavyutse Minembwe hari akazuba nta mvura yaguye no munsi ni kuwa kabiri mu isoko iziri cashara iremyemwe abantu gusa harimo abagabo beza n'abagore beza cyane ariko baziri kintu badafite amasabune ariko barimo bakayangana yuko bambaye ubwiza bw'Imana arico yabashizeho nubwo twoba turi muri ivyo bibazo abanzi bacu bifuza kutubona dusa nabi bifuza kubona tudahe duseka bifuza kubona turira ariko nubwo abantu bari muri ako kaga kameze bityo uracabona iryinyo ry'umuntu rigera muri serwa hanyuma tukira aho ngaho niki kifasha abaturage kugira ngo bakomere bigeza aho ngaho kandi bafite ikibazo gikomeye impamvu zibiri zikomeye iya mbere abaturage ba Minembwe n'Abanyamurenge n'abantu bazi Imana basenga Imana bizera Imana bazi yuko nubwo tugeze mu kaga gakomeye uko bakangana nta kirenze imbaraga z'Imana icyo ni cyambere cyakabiri Abanyamurenge banyuze mu byago biruta ibingibi nukuvuga ngo nta gishasha barimo babona kitababayeho
kurya bibiri zivuga mu gitabo cy'umubwiriza ngo ntakiriho kitigeze kubaho ibiha ibiba byose ni ukuvuga ngo ko biri repeating ariko bizabayeho. Icya gatatu hariho ikintu bita trust, kurema ikintu icyizere. Harimo trust hagati y'abaturage na twirwaneho ibarindiye umutekano. Iyo ibyo bintu byonyine bituma usanga uhura n'umuntu ugasanga karaseka nubwo atari y'umuntu, ugasanga karaseka nubwo nta mavuta aheruka, ugasanga karayaga nubwo nta parufe n'utundi twose yisize, ariko ugasanga afite uwo mutima wo kumenya ngo nubwo ibi byose bimeze gutya hariho Imana. Yego. Kandi akanamenya ko hariho natwirwaneho, akanamenya yuko ibyabaye ntabwo ari igitangaza, ibi ngibi nabyo biriho bizashira nk'ibya mbere. Ibyo nibyo bitumye habaho icyiza. Urakoze cyane Fandi. Hanyuma reka duhite tuje mu kiganiro. Bari hirya no hino bifuza kumenya umutekano wa Minembwe uko uhagaze ndetse n'uw'Indondo, kuko amakuru ari ku marezo sosiyo amaze kuvuga kuko Indondo nayo isa niyatewe. Turashaka ngo uce muri ako kantu uduhe umuco kuri none byifashe gute. Urakoze cyane kuko n'ubundi dusanzwe tubikora. Icya mbere tubanza gukora duheza abantu Paul. Yego. Umuturage w'umunyamurenge wese atuye ku isi apana mu Minembwe gusa. Bari mu Minembwe bari amabombe no guhunga n'inzara no kwambara ubusa no kubura uwo munyu n'amavuta, ariko n'umunyamurenge wese ku isi yuko nimba hariho mushiki wawe wabuze amavuta, kuvuga ngo undi mushiki wawe uri hanze ababajwe n'ibyabaye, kuvuga ngo abo bose tubaheza Paul kugira ngo mwihangane nubwo ibi ngibi bituriho ariko bizorangira. Icyo cya kabiri ni ukubabwira ngo bakomeze bakomera. Ijya trust bagiriye kuri MRDP twirwaneho na M23 FC muri rusange, bakomeze babagirira icyizere. Ntabwo bazabata, ntabwo MRDP izata abaturage bayo, izobana nabo kuzogeza ku iherezo. Tuzosangira ibibi, twese dusangira ibijavu, turare habi, duhungane, turyame hanze. Murabizi kuko abasodi bagize iminsi barara hanze, twese tugume gutyo, ariko tuzogere ku nsinzi. Yuko Fandi yaravuze yuko tuzotsinda runo rugamba, ntabwo ari ugukeka, tuzorutsinda. Kandi muzoza mugeze igihe kimwe mumanuke muje hano mu masoko, muje mu makanisa, mufotora abantu kugira ngo barebe ubwiza bw'Imana bo bari hejuru. Nubwo ibi byose bituriho baracasa neza kubera ko bari muri gakondo y'iwabo. Ejo habyukiye intambara igakeke, aho waduye yateye arwana n'ingabo zacu, atera ibirindiro. Ibyo igituma mbivuga nuko hari amagambo ya CCDF ya za Doha, Washington n'iza Rwanda n'ahandi hose avuga yuko hagomba kubaho guhagarika ku bitero zo biza drone ndetse no ku butaka. Ariko Kisekedi na Ndayishimiye na FDLR n'abambari babo bose bazarendo bakomeje bagaba ibitero ku ngabo zacu. Ingabo zacu zabashe kwihagararaho n'ubundi zirabarasa basubira inyuma. Ni igitero gishobora kuba kitararengeje amasaha 2 mu Mikenke hatewe amabomba agera kuri 20. Kugeza no muri iki gitondo muri urukerera basubiye kongera gutera ya mabomba ya drone, basukomeza batera ibirindiro byacu. Izo turabivuga buri munsi, turabidenonsa. Ariko Minembwe muri rusange abaturage babyutse neza uno munsi, ndetse no mu isoko baje kuko twababwiye yuko nubwo nta kintu kirimo ariko abantu bari mu isoko. Indondo ndibaza ko aribwo tukivugana hejuru y'ikibazo c'Indondo. Indondo ibitero byarabaye. Indondo ibitero byarabaye, murabizi kuko uwo bita Jeva n'ubundi nundi ngo ni Hamada, abakuru ba FDLR nabo bose bakorana na Kayumba Nyamwasa, bahora muri Indondo banyura muri Gatogota bambuka Bujumbura, mu Kibira bambuka mu Cibitoki, bacumbikirwa mu mahoteli mezi Bujumbura. Abo bahora ari activité ya va-et-vient dusanzwe tuzi. Ubu nyine nibo bahawe indaro, nibo bahawe tere yuko bagomba kuza gutsemba abanyamurenge. Abo ribo bazamutse nizo ngabo ziri hariya zivanze n'imbonera kure n'abarundi n'abandi bose takataka zijya zose zidashaka kumunyamurenge abaho. Niyo gumino yarishize yahungutse kakujya kwa abana b'inkoko, nayira aho ngaho iracari kwigenda yerekana udukomero n'udushigo aho ngo bashobora kunyura kugira ngo barase abanyamurenge. Groupe ya mbere yazamutse Gafinda irarenga igera kuri Hwehwe, ahasbaga isoko ya 4, barakomeza bagera kwa Ntakandi. Abo ngabo nibo binjiye kuva ku munsi w'ejo bundi, abandi bazamuka Kirungo barenga za Mitamba, ibahe barwana ku nzira yerekeza Muramza, abandi bazamuka Munanira. Abo ngabo nabo bararenga, nibo banyuze uruhande rwa za Kajoka, baseruka za Kanogo, za Gongwa. Abo bose baraho. Rero intambara irahari. Ku munsi w'ejo ingabo zacu zabashije kubarasa, no muri iri joro yabarashe yabakuyeho n'ibikoresho byinshi. Ico tuvuga nuko abantu bagomba guhagarika ibyo bitero bahebaga mu baturage bo ku Ndondo bari batuye,
nubwo botura kose nubwo kutari kwiza cyane ariko bari bakiri mu mazu yabo. Ubu duhe tuvugana imihana yose yamaze guhunga, za Muramza zahunze, abantu za Nyakirango zahunze, za Kanogo zahunze, n'ahandi n'indi mihana myinshi ushobora kuba ntawumenya za Kiziba n'ahandi. Abo bose ko barerekeza hehe, ko barerekeza direction Minembwe mu gihe aduyi afungiye Mikenke, ubundi aduyi amaze kudeployinga Kamombo, nukuvuga ko baragenda abaturage batazi yoheberekera. Ico turi mu kuvuga buri munsi tituzi kuko iyi leta ishaka kugira ngo imutsembeho umunyamurenge atazosigaraho n'ubu ashobora kubihayibesha. Inzozi yego zibaho n'ibyifuzo, ariko ibyo ngibyo ntabwo bizaba. Uwo ni umutekano, niko bimeze. Urugamba rurarimbishije, ni benshi ko barazamuka buri munsi bari kumwe n'abazalendo, bari kumwe na FARDC, bari kumwe n'izo takataka zindi zose zaje mwico zishaka zose zishaka Minembwe. Muri make uyu ni umutekano uhari, no kuvuga ngo Indondo barashaka kwisenya, ariko turacahagaze. Ingabo zacu ziracari ko zigerageza guhagarara ku baturage bacu, yuko twababwiye yuko nta bundi niyo shelter, niyo ngome tugomba gukora kugira ngo abaturage bacu batagira ico baba. Cyo gituma n'ubu nyine babonye ibitero bigarukira hano muri Gakenke, abasoda bacu bagahagarara hariya ku marembo kugira ngo abaturage bacu badapfa. Niyo devise yacu dufite, yuko tugomba kurinda umuturage n'ibintu byiwe byose. Urakoze cyane Fande. Hanyuma tukiri ku Ndondo, hari imihana yoba imaze gusha cyangwa se baragera mu mihana abaturage bashobora kuba bahunze gusa, ariko nanone imihana niyenda ikihari. Hari imihana aduye amaze kugera mu itari mikeya, si yose bamaze gutwika, nubwo ntibuka imihana amazina yayo yamaze gusha, ariko hari imihana yatwiswe, hariho n'iyindi binjiyemo ntibayitwika, abacu babasha gusura kubasubiza inyuma, cyane cyane nk'akajembwe iyo bagezemo, ndetse harimo n'abaturage bamwe bafata ubugwate, abandi barabacika barahunga. Ariko hariho n'indi mihana ya za Kanogo n'ahandi hatarimo n'umuntu n'umwe, nibaza kuko ariyo mihana ishobora kuba yarabashije gusha. Rero kwangiriza abahe bagira ko bararasa, ko barasisha, barazamutse bazanye n'ibikoresho byinshi, bazanye n'amadrone, ko barageraho bakarasisha n'amadrone. Nukuvuga ngo baje n'ubundi ari ya gahunda nka kurya basanzwe babikora muri Minembwe, ntaho batandukaniye ni ya nkondo yankana nka kurya baza bacumugana basaza. Rero nta mbabazi bafite umunyamurenge uko yo bameze kose, zo barinka baranyaga barica. Nabonaga baheba bavuga yuko bamaze ibintu byose nkako baratemagura, ko bararya n'ugusenya n'ukuderasina n'ugukuraho buri kintu cyose batageze ico basiga ku munyamurenge. Yego. Hanyuma ikibazo ngira ngo kubaze, iyo uvuga ayo makoalisiyo angana gutyo yahagurutse ahagurukira ubwoko bw'abanyamurenge, twe nk'abaturage bidutera ubwoba, ariko se nka twigwaneho nkamwe murangaje imbere mwiyemeje gupfa kugira ngo abaturage babeho, niki mwabizeza cyangwa se niki mubivuga icyo kintu kugira ngo kibashe kubari mu mutima? Ntabwo kurwana ari ingabo nyinshi. Oya, kurwana ni impamvu urwanira. Iyo ufite impamvu ifatika ituma urwana, ituma utsinda urugamba, yo ituma ugomba kurwana ukarutsinda. Ntabwo ibihumbi byinshi ubu nyine kuba turi muri Minembwe, sintekereza kuko dufite abasirikari bangana n'abasirikari barahaye Gakenke kugera kuri 0 na Mikenke. Hano honyine dufite abasirikari bazamutse bagera ku 9,000. Ingabo zacu se zirwana n'abari kuvuga ngo nuko zigera ku 9,000, ariko nuko dufite impamvu zituma tutagomba kuva hariya dufata imisina kuri iriya misozi yose. Rero ntabwo dukangwa n'ingabo nyinshi, oya, nta nubwo dukangwa kubera ko ari za leta nyinshi, oya. Ni za leta nyinshi zifite ibikoresho byinshi, zazanye za drone nyinshi, zazanye abasoda benshi, zazanye ibintu byinshi, zirigwa zirya n'inyama n'amasamaki ndagira ngo n'amafiriti. Natwe tugahekenya ibigori, tukarya imishashi, tukarya za kankoto ziboze, tukagira gute, tukagenda tukarara ku burinzi, tukamenya ico duhe turwanira, tukabarwana, tukabarasa, tukabirukana. Kandi barabizi kuko twabibatesheje byinshi. Ntimuzi yuko indagara tugize iminsi tuzirya se? Twebwe hariya za Kamombo twazigiriye nk'iminsi 2 byo tuzirya, ntazo twaguze ntiduheruka Tanganyika. Tuzobarasa tubakureho ibyo mufite mwose. Murabizi yuko ibikoresho byose dufite nimwe bwe mu bituzanira, ibyinshi nimwe bwe mwabiduhaye. Rero ntabwo tuze dukangwa yuko baje ari benshi ngubwo Indondo. Uno munsi dufite brigade imwe gusa yariri ku Ndondo iyi yacu, ariko yahanganye n'ibihumbi 4 kugeza uno munsi ntibarinjira, ntibarica umuturage, ntibaragera muri ibyo byose. Turatekereza kuko ari iki, tugira ingabo zo kwisi tukagira n'izijuru ze ziturwanirira. Abantu ntibazabibona, uzogenda ubaze umunsi ngo barwana kuri Evumi, nje sinari mbari. Uzabaze ari abakecuru babivuga n'abandi.
ubwira ngo none bari ku rugamba ariko bavuga yuko Katanyama yonyine yabivuze ivuga yuko barwanaga bageraho bakarangiza umuntu wambaye ibintu byera ahagaze bakirukanka bagahunga ati ibi ni ibiki tubonye bibaza bamwe ngo byena n'amapepo abandi ngo byena ni marayika uvuye mu ijuru twebwe tugira imana ntabwo turamya ibigirwamana dufite rero imbaraga ziturimo zituma bari abantu tubatsindisha ico yuko urukundo rwo gukunda iwacu n'ababyeyi bacu n'imisozi yacu na gakondo yacu dufata imisina tukirirwa turwana umunsi wose n'ubwo bari brigade imwe hayirwana n'ama brigade 5 nico gituma tudafite ubwo bwo kuzobasinda Fande yaravuze ngo tuzogeraho twiyahure bunyine nizo ntambara duhe turwane ngo nkakurya ko maduba abantu biyahura baburukundo bagira bunyine ko bararaswa ku ndondo ejo bararashwe bakurwaho za mashini gani n'ibindi abo bana bakeya iri joro barabe batabanyikishije bakuyeho ibikoresho bitagira ukuntu bingana muri za Murambya izo se ni za brigade zingahe zabarashe tubarasisha koze tukabarasisha n'imana zacu simbe ariko se munyamakuru uzosoma Bibiliya nimuzosoma Bibiliya uza makuru ya Eliya na Elisa umunsi umwe Elisa yabwiye Eliya ati twashize dora batugose ingabi ibihumbi n'ibihumbi bari ku magari no ku mafarashi Eliya aramubwira ngo icaguhumura aramubwira busati ube kuhumukaho gatoya busangarebe yitegereje ngabona harimo ingabo izo ngo zigendera ku mafarashi yaka umuriro dufite ingabo zirwana zifite impamvu zirwana nk'abari ku mafarashi yaka umuriro ico gituma tudatega ubwoba na ziriya ngabo nyinshi bariya Bibiliya ivuga ngo tuzobarya nk'imisimo tuzobarangiza tuzobatemagurira kuri iriya misozi abarundi bano barundi uhaye ubona abangaba bahe baza hano innocent dead baje babona gutya bahe bahumeka bazosubira muri za serkeye nibasubiriye iyi misozi yacu ndikeneye guteberwa tuzadutera ku musozi tugakundura ibigori n'ibishimbo tidukeneye amaraso n'amagufwa y'abarundi kugira ngo azatebere ya misozi kugira ngo tuzosarura ibishimbo negative tuzatuhatera tugasarura nico gituma zoba byiza bo bakuraho nta bucafu dukeneye ku misozi naho ubundi ntabwo badufite urugamba tuzarutsinda urakoze hanyuma reka tukubaze kino kibazo urabizi nje iyo ndaha imbambariza abaturage mu minsi ishize vuba twabonye abagabo bavuye muri Amerika baraza bagera i Burundi ariko cyane si byo wabivuzeho ahubwo reka tuvuge cyane bagiye bavuga ko ibino bitero by'amadrone bihabi byica abantu bagenda babihakana byica n'inka bagahakana bakavuga ngo ntabwo ari drone za leta zihazikora bino bintu ati izi drone ni za MRDP twigwaneho cyangwa se za M23 baba bakora bino bintu bagashaka kubisiga leta tibzagaruka tukibwira kuko nienda ari bya bindi by'amashari ya bino bari mu kuvuga ngo tugarangwe biki na biki twibwira gukora ibintu byoroshe ariko mu nyuma ikiteye ubwoba abaministre bamwe bari nkaba Patrick Muyaya ndetse n'aba guverineri baraha ibuvira baza kuvuga ibyo bintu babihinyuza baravuga ngo twebwe izo masakre z'abaturage bari muri Minembwe ndetse n'inka zawo ibyo bintu ntitubizi si twebwe ibyo bintu mugende mu bibaze twigwaneho cyangwa MRDP ndetse kugeza ko shiraho na leta y'u Rwanda ibyo bintu rero nk'abaturage twebwe bikadutera ubwoba rero MRDP mu bivuga hiki bira bintu mwarabibonye niki mu bivugaho kugezaho leta ya Kongo ihaguruka ikavuga kuko bira bintu atari bo babikora kandi babikora manywa abasaza n'abakecuru babibona urakoze cyane ku kibazo cyiza muri ibi bintu mwize iminsi mbivuga mu bintu byo gutegura genocide n'ubwicanyi bw'indengakamere ababitegura ntabwo ari injiji n'abantu bize n'abaintellectuel n'abaministre ni za leta ziba zizi byo hezikora zizi yuko zarenze umurongo utukura zihe zikora ubwicanyi bw'indengakamere iyo bageze kuri ibyo ngibyo habaho ibyo bazabita steps za genocide kunda kuyivuga cyane iyo step ya nyuma ni step ya nyuma y'ibintu bya genocide ni denial ni ikintu cyo kudenying guhakana rero guhakana bisobanura iki guhakana si ukuvuga gusa ngo babyuke mu gitondo bavuge ngo no ngo ntabwo duhe tubikora bategerezwa kuzana echantillo na etiquette kandi iyo echantillo ni iki ni ukuvuga ngo bazana ba bantu basa n'abaheye bicwa neza abasa n'abicwa neza nibo bazanwa bamara kuzanwa bakerekanwa yuko nta kibazo gihari
rero bazi yuko abanyamurenge bihe bapfa, bazi yuko drone zihe zidutera. Rero ico bagomba kiranwa na nyuma y'imyaka 100 mugende mukurikirane ibihe bibera ubu nyine mu Bubirigi. Umuzungu wagize uruhari mu kwica Patrice Lumumba mu myaka ingana gutya yatambutse, ubu nyine yagiye imbere y'urukiko. Ibi bihe biba bazoba held accountable ku bintu byose bihe bakorera hano mu Minembwe. Rero nivyo batinya, mu gihe babitinya nta kindi bagomba gukora, bagomba kuzana abandi banyamurenge bakicarana nabo n'abamuyaya bakifotozanya n'abapurusi bakajibuvira bakababwira kuko nta kibazo bafitanye n'abanyamurenge, ndetse bakayijana kayishantiyo kaje kunyereka abazungu hata abanyamurenge nibo tubana. Byarabaye no muri Canada bagiye kwakira muyaya, abanyamurenge bazabikora barimo ba Beatrice Gisaro nibo bazabikora kugira ngo bamwereke yuko nta kibazo kiri mu banyamurenge. Ariko ibi byose reality iri ku butaka irazwi, nubwo bimera bitya, nubwo abazungu babyirengagiza. Hariho ikibazo cyo gutekereza ngo none amakuru ntayo bazi, amakuru barayazi. Bino byose bihe binyuranga habirazwi, information zirazwi. Rero reka tubabwire yuko biriya bahe bavuga ni ikinyoma, ni ibintu bya negative narratives z'ibinyoma zitabaho, ariko bazi yuko ubwishenyi buhebuba. Zino drone ko ziravahe, ko ziraturasa zivahe, zirasa radio, zikarasinka, zikarasa amazu, zikarasa ibitaro, zikarasa amakanisa, zikarasa amakliniki. Ibyo byose n'abanyarwanda bahe bazana za drone kugira ngo zize kurasa muri abo baturage. Ko zarashuriya mukecu uriya musaza rugiye munka, ko zarasha abasirikari bari ku burinzi no mu ndake, ko zarasha bahe baje kuvoma, ko abo ni abanyarwanda he barasibyo none kugira ngo tubabebere bakume batwishire ba data n'inka zacu, ariko ibo ntituvuga ubwishanye bwabo nibave mu bintu bibi. Izo bazita maritorike y'ikinyoma. Ntabwo dushaka ibyo bintu, nubwo bariya bashobora kuba baraguzwe bahawe amafaranga. Ndayishimiye yaravyivugiye wenyine yuko yabashatse, kandi aravuga ngo azotanga ikiguzi ico ari cyo cyose kugira ngo abone abantu ngabo nabashaka kumweza, ariko amaraso ari mu biganza byawe. Kandi twavuze ngo zaba accountable kubzo urimo ukorera abanyamurenge kuri no munsi. Sibwo bwa mbere abanyamurenge bapfa baguye mu Gatumba, murabizi njewe natakarije umwana wanje w'imfura. Abo bose baguye kuri buriya butaka, maraso y'abanyamurenge akiririra mu Gatumba, n'ubu ngo batarengerwa. Yabaye nkari yabera ingazahora avuza induru buri munsi. Dore barya babikoze bagatorwa sana ba pasteri baracari hariya mu Burundi bavaka, nibo baba mu butegetsi bwa leta bwa CNDD, nibo bakora ibintu byose mu Burundi. Batekereza kuko ari byo bakwiriye gukomeza bakora ku ndondo no mu Minembwe n'ahandi hose. Tuzabyemera ibyo duhe tubabwira igihe ko kiregera. Mushatse mwakura ingabo zanyu kuri ubu butaka, kandi ico mbabwira narabwiye ngo muzogende kubw'amahoro, tuzobane neza. Mwange tuzabacure nabi, tuzosubira twongera tubane nabi. Yego, hanyuma rero tugana ku musozo, urabizi ko abaturage bahanze amaso MRDP kuko ureba ninka bamaze kuva ku gisirikare cya Kongo bivana n'ibibazo bagiye bahura nabyo wagiye bivuga utangira. Kuri none niki wababwira kuri izo mpungenge bafite ko iyo genocide ishobora kubabaho umwanya ku mwanya yibatangiye guhakana kuko babayikora? Nta kindi nababwira, nibakomeze basenga Imana, kandi n'ingabo zabo ziri ku misozi zirahagaze zibarariye inkera. Ko turavuga, ko turakomanga imiryango yose, ko turabwira abazungu, ko turabwira ibihugu, ko turerekana ibihe biba mu Minembwe, ibi byose bizava mu gisubizo. Ariko ntabwo ducitse intege yuko nje sintekereza ko ibihe bitubaho biruti byatubayeho mbere. Nimba Imana yaradukishije ibyo, tizareka kudukiza n'ibindi. Yego biteye ubwoba kubitekereza nk'umwana w'umuntu, kandi n'umubiri birumvikana ko ushobora kugira ubwoba, ariko nimumenye kuko runo rugamba tuzorutsinda. Ntabwo tugejeje imyaka 9 ariko bana abantu babishakaga. None se mu myaka 9 Imana yadufashije ikaturengera mu myaka 9, uyi niyo myaka yanyu mitekereje kuko tugomba kuzofata ugashira igihe hari cyo hariho gucunguzwa. Nababwiye ngo imirindi yo gutabarwa irahari, kandi tibisaba byinshi. Iyi misozi uhabona iyi ngiyi y'Imurenge, aba bamamuzi ubona na bamukaka barahangaha bayisengeyeho, abana bacu bakaza bagenda, twebwe n'abuzukuru babo bakaza bonkera amashereka mu matayu no mu nzuzi bahe basengera kuri iyi misozi. Iragasaniye ntibagira ngo no gupfa kuyikandagiraho gusa. Ntabwo Imana ishobora kwirengagiza ari amasengesho yose yasengeye kuri uno musozi. Ico mbabwiraho, mwizera Imana, mukurikizaho na twirwaneho, runo rugamba tuzorutsinda kandi turitsindane fieri. Ibihumbi n'ibihumbi bakuye hano wa munsi wo mu kwezi kwa kabiri ku itariki 21 ari waruzi yuko bishobora kuva muri Minembwe. Ntabwo biteye ubwoba yuko bino birahangaha ibyo bitazahava, hasigaye igihe n'umwanya. Warukoze ku kintu kivuga ngo nibizere ati mirindi yo gutabarwa iri
kirumvikana cyangwa se iri hafi, ni bande bazadutabara? gutabarwa kwacu ni kuri twebwe twenyine. Hariyo n'ijambo ngomba kubwira abantu bagomba kwikuramo, ijambo ryo guhora batekereza ngo se abatabazi bari cyangwa abatabazi bazaza cyangwa abatabazi bazava he. Twebwe twenyine tuzitabara, kandi kera twaritabaye. Tuzoza duhagurukane n'abashiki bacu, duhagurukane n'abaramu bacu, duhagurukane n'abagore bacu, twese tuje ku rugamba. Muri Israel urabizi kizungurutswe n'ibihugu by'abarabu byose bitayishaka, ariko n'umukecuru wahaza ashiraho idineti agafata imbunda akaringa kugira ngo agerageze arase. Mu gihe tutaragera kuri urwo rwego kugira ngo n'abagore bacu, bakobwa bacu, barya abagore bose bakiri batoya baracikorera za mashini gane tugende tuje ku rugamba kandi turwane tutsinde. Nta bundi butabazi dufite ubutabazi buva ku Mana, ariko kandi natwe twenyine tuzitabara kandi tuzorutsinda. Hanyuma ikibazo ngira ngo turangirizeho, leta yabagabyeho ibitero imbande zose, y'abari mu Minembwe, y'abari ku Ndondo. Kuri none urugamba twigwaneho rugezeye, ese rurakomeye cyangwa n'ubundi muracyabona kuko nibishoboka leta umunsi n'umunsi ntakibabwiye? Ni urugamba rusanzwe nk'izindi zose. Ntabwo uno munsi haje abanyamerika ngo tuvuge kuko bazanye za CH zikangahe cyangwa za F16 tumenye yuko none urugamba rwahindutse. Abo duhe turwana ni babandi, urugamba ni rwarundi. Yego bazoturutisha ubwinshi, nta kirimo kiba kitabaye. Rero urugamba ni rwarundi kandi tuzorutsinda. Ntabwo turutsindisha izindi mpamvu, turutsindisha imbaraga Imana iduheza ndetse na determination dufite kugira ngo turwanire abavyeyi bacu. Rero abantu nibahumurike, nta bwoba kubyumva yuko ingabo nishi ibibazo ngizindi bitero bindi byaje bimaze kuza inshuro nishi bikanyura za Rugazi, bikanyura za Hehe, ariko ibyo byose byasubiyeyo n'ibindi nabyo bizosubirayo kandi tuzobatsinda. Murakoze cyane, reka tugushimire ku mwanya ubutanze uganiriza inshuti n'abavandimwe bari kure. Uri w'agaciro, buri gihe turabikubwira. Hanyuma sinzi nimba hari icyo tutoba twakubajije wifuza kugeza kuba twumva, umwanya ni wawe, hanyuma turangiza ikiganiro. Byose twabiganiriye, gusaba kubihanganisha, mukomere kandi mukomeze musenga Imana, urugamba tuzarutsinda. Murakoze, mugira ibihe byiza. Asante.